News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Iya panakaisagsaga iti BBM Cup nga maangay itumay nga bulan iti Setyembre kaligtaan iti celebration iti Marcos Day. Kuna ni Mr. Juan Remigio ti head iti First Congressional District Office nga iti agdama keta madaman ti panakasimpa iti pagayaman iti shoot fest nga tendaran dagiti foreign shooters. Inbagat ni Mr. Remigio nga adrete nag-contribute ayam manipod sa Amerika, Canada, Australia kina dumapay para palang itupat nga aldaw ngay ayam iti probinsya ti Ilocos Norte, particular iti Suba shooting range. Inbaga na nga datiket na nasorok 20 nga tawanen nga anay intugal maganunan iti Marcos Day iti probinsya ti Ilocos Norte. Pasiti pagsarita naman ti Mr. Remigio. Participants man dito yan. Aside from local, tapos labado yung mga foreign shooters kasi adot nag-signify from Australia, of course US, Canada, others So nagulat kami, nakikot kami. So we've been coordinating now, naka-full blast set up na tayo jay shooting range, jay Suba, di Paway. We have kada na bagyo may tigaduma na todo na preparahan yan na ayos. Napintas the forces kasi it's a tune-up match for the World Shoot na-mention ko na tayo jay South Africa. It's going to be September 4 to 7. So it's a 4-day event. It's a level 3 12 stages metata. It's handgun, mini rifle, can PCC level 3 dito. So we expect a lot. We have a lot of range officers. We will have booths coming from dito kilalang gun stores. So may kayo, we are also planning with the PNP dito FEO, Firearms and Explosive Office, if they can have a caravan, LTAP caravan, so that they can dito gun holders tayo, magaling bang umay, renew, i-check the data sa although adamit kang ganahin ng caravan ng mangyari dito baka gapot Manila Jomay so that mas adapay dito kaduma questions na may tubig at Manila so it's going to be a one-stop shop. You can buy your guns, you can choose, mabaling ganito may buya, di kita ihan na ganito siya, mabaling ganito may kitang na di kita international shooters, at di kita world champions tayo, so the Philippine team, some will come. We expect VIPs to be joining also. We do not know that it na invite ang pinag-confirm, but we will be there, and I hope the weather will cooperate ako. When did you sir? Siyempre, na-imbitaran, multi-met, mas-masa, kasi last year, on the way nga umayan, at the airport, hanggang pinabayad the Air Force kasi nagbagyo o the weather, so nag-cancel ito. We do not know. Hopefully, usually naman, kasi is part of the planning din. Iti agdama ket madaman ti kanay plastar dagiti pagplastaron to dagiti shooters Idol Bernard gabot mo lang aldawen madunan iti 4-day nga shoot fest sa BBM Cup iti September 4 to 7 iti Suba Paway Ilocos Norte. Idol Dennis Elipio, Tatak RMN.